Si kamot lakay bursyaw, bagbagaman mo ti anak mo. Apa ti anak kau, Dominga? Apay, saan nga ta mabaen at ila ipupos na iti Facebook? Anya, panagkunak. Awam mo, tinakababayin ka na gini, pupos na. Sana ya? Anya ngawan, katno ti ila ipupos na, minuminuto nga dapos na iti Facebook? Sige, di mo, Dominga. Nilay ka nga main, kanayon nga, garamay, di content na. Isungan ano sa nyo lata ka di, buy-buyain. Awan, tinasaya at amabuya kada kiti ipupos na kunaktumat. Ay, nonsense! Sapay nakapublic na kiti ipupos na makit kita ti kadwan. No, siyak nga mana. Awan, di parikot ka niya. Di ko namkit de. Konsentidor ka ngamen, iso akasta. Anya? Iso nga uray sada na saya at yar aramidan ti anak mo. Suportado ka lata, loko. Anya? Mabitlangan di Dominga. Anya ka diti parikot yo kanilay ka kabsat ko. Apay si ka akabsat na. Saan ka kadi amabaen, iti kasi nga aramid na. Anya nga ruti madi nga aramid na, makitkita yo, ante. Minuto nga agpo-post iti Facebook. Di kad nakababaen. Anya? Dayta ka dilang ti parikot yo kingwana, ante. Katuan, sapay nakapublic amin a post na. Makitkit ati kaadwan. Naimbag pa iti anak ko, ta saan nakasta? Antay? Ni Magda nga anak ko, kat nakalak ti profile na. Amo na ti privacy na. Saan akaslay ti kabsat mo, nga amin mo to na mapaspasamak iti biyag na kat aramida na content. Ay, anya laki din. Day talaga ayam ti parikot yo kingwana, ante. Una yan. Bagbagam ti kabsat mo. Saan anasaya ti kasi nga aramida na. Ibagam at tuladan na ti anak ko ani Magda. Amo na ti privacy na kunak manan. Ay nako! Diyak to pa'y pagkibibiyangan ti biyag da Magda kun ti inana. Ngam apay mo dayjay abakit. Problema na amin na makita na. Di kalat na baybayan, lay ka. Uwin ngamin, bayam latta na din ko. Ituloy mo latta ta, garamit iti content mo iti Facebook. Di kagpaabak ng nyaman ti bagbaga na iya bakit. Anya lakit din. No ti panggap na kat pagsasawanak tapno maupayak. Kat isardong ko ti garamit iti content ko. Ay, nagbidot da jay abakit. Husto ka iti dayta anak ka. Mayatak iti dayta ngay baga. Nakuna na nga ron. Nga apay ka no asaan mo atuladan ni Magda nga anak na. Anya ko titulado ka ni Magda, Manong Ray. Tuladam ka no, gapot amo na ti privacy na. Nakalak profile ka no iti Facebook. Una yun ang nakalak profile, salbag. Nakalak profile angam nakapublic mo, ti puppets na. Anya ka din dayta kay bagbaga manakaw. Pudno ti bagbagak, tatang. Manong Ray, amo mi amin nga agbabarkada ti may papan iti aramid ni Magda nga anak na. Anya? Siguro, iti makabulan, maminlimaw noon nga agsukat iti lalaki. Anya lakit din. Anya ngay nga ro ti Serbina ang nakalak profile no nakapublic mo ti puppets na. Kiyak. Ew. Kaya't yu asawan, binagbagaan nyo day di alay ka, nanang. Saan nga iso mismo ti binagaak? Idi damaw, ti ama na, tinangibagaak ngam konsentidor mo, ti loko. Anya? Iso nga di nasabat ko manan, ti kabsat na ani Ray. Ay kat, imbagak manan Imbagak, abagbagaan na ti kabsat na. Ta saan unay anak ka public iti Facebook? Kunamat lang no celebrity day di alay ka. Minuminuto matan nga agpupos iti Facebook. Napasikat unay. Dayta nga rod kat. Imbes abagbagaan mat ni Borsyo. Ngam saan mat. Konsensyon na mat ti anak na.
Bayan nyo latan nanang. Tinapatag kat sana kakasjay. Aywan. Pangaasim anak ko. Tasaan mo kumamot at tultuladan dayjay. Ay nakababain. Iti ka ano man, saan ko tuladan dayjay alay ka. No isukat na kapublic amin a post na, ay siyak saan? Amok ti privacy, iso nga ultimo profile ko iti Facebook kat nakalak. Ay, unay kan friendship. Anya lo unay eti parikot yung agi na iti dayja alay ka. Kasanumot nga min, iso lang nga iso ti makitkita iti Facebook. Kit vlogger nga rot. Anya ngay, aga ka na talaga ti content na Makauma kunak tumot. Apay, saan ang makadlaw? Iso lang ti nakapublic ti post na kada tayo ngagkakabatch. Kaduan kada tayo kat nakalak ti profile na. What? Katuan mat, di la mabain, arupa na la ka na, ti agkaralabas. Ay na, friendship. Saan natamot abibiyangan ni Laika? Iso abay-bay amlatan No di mo kaya tamakit-kita dagiti post na. Free to unfollow. As easy as that. May sakamat? Apay kanunungan mananday di babae. No, sana kasta. Ngam ti bagbagak laang. Sana ta apak ibibiyangan. Iso nga awan karbangan ta, amakibiyang iti biyag na. Anya laki din. Itay ka pa'y ngagsirsirip di tatawa, ading ko. Kitaam ngamin ati aday jay waiting shed a nakalinong. Nagsayat at talaga da jay a Magda. Ha? Ni Magda nga anak na Auntie Dominga? Wen, kitaam ngamin Ne, ay ngagpaiso Imbes nga da ni Luis a boyfriend na. Nga makisinsinayat pailaang iti sa bali. Asino ay ati kadwa na waiting shade? Tilakay anabayag nga gararam ken kuana manong. Tinutupan na, taado nga min kwarta na dayjay alakay. Ay, una yan. Apay, saan nga umdas ti sweldo na nga ta? Iso akastan tar aramidon na? No agsasao, nakalakt kano ti profile na. Kaputa amo na ti privacy, ako na ti inana. Ngam nakapublic mo ti puppets na. Ew, kunak manen. Anya lakit din. Hoy, si Kalay ka. Apay, saan ka kati mabay ni ti aramid mo? Si Kala, si kati makitkita iti Facebook ka na. Apay, Magda? Anyaya nga min ti parikot mo kanyak? Amin kami, nakalak profile. Ngamsi ka, amin ang post mo, nakapublic. Danga, Anya? makitkita ti ado at tao. Nakababay lakit ti. Tapno amumot anya, awan serbi deta nakalak a profile mo iti Facebook. No nakapublic mo deta papits mo, maawatam. Anya? Hoy, Laika, jak kayat ti tatabas tingiwat mo Apay kastamot ang ti bagbagam. Oh, anya, napaisuan ka, kasta ka di. Wen, konam, kaputapod no ti ibagbagak. Ha? Kundila ka iti profile mo, kaputa kayat mo ti privacy. Ngam neta puppets mo, awan privacy na, nakapublic mo't salbag. Saan ka ngaglablabas iti panagsasaw si Kalay ka? Addan to aldaw mo kunak tomat. Addan tulad ta, no adda, awan bubot ngak. Taamok, nga awan dakes, nga inaramid ko ken ka. Maawatam. Ay, katawa malatan. Si kakit di mo. Ay, anya. Itay ka pa ako manatawa Ma-off-offend na kun ka. Ay, napangaasim. Dasan ka kuma-offend. Imbis na ma-offend ka, amerism ki di apod no, timbaga nilay kaking ka. Ha? Kan maysa, basol mo mo't lang amin, no apay akas jet imbaga naking ka. Kaya't mo asawon? Dayjay pa alay ka ti kanunungam, ngam iti siyak agayam mo? Unay kan? Saan mo't akas ta?
Ti makunaklaan, gusto ni Laika. Kanahan mo nga ibaga nakalak ti profile mo. Gaputa kayat mo ti makunkun na privacy. Nga mapengaro na nakapublic ti silepit mo. Anya? Ay na, may sakamat. Kung naklaki din na pudno kagayam. Ngam saan mat gayam? Salbag kide. Ay na, awan maaramida tugurain nak Magda. Tinapatag, kat na ibagak ti kayat ko nga ibagaking ka. Anya? Husto ni Laika kunakmanan. Isasakbay mo adilawan na kititatawa nakapublic ti posda akong kunam. Ayos lang dagi jay. Gaputa mo da nga i-private ti silepit da. Sa nakasking ka nakapublic. Ngam kundilak profile. Kanya laki din. Naibagam day takin kwa na ading ko. Naimbag man da saan nakatinong pa. Ay, padason na ah. Jack laki di makatupol no siyak ti tinungpana. Ay, yan niya laki din. Di kalat ta binaybayaan ay nading ko. Ay, no. Marwam mo to ni tikas jay nga aramid na. Jack mo pakibibiyangan no anya dagiti popost na iti Facebook. Ngam amin na post ko, pakibiyangan na. Bareng ang arot nagnakaman na dya babae. Patsyam, nagpost ko ti ropa na da jay. Kondilak profile tapno kano ada privacy na. Ngam nakapublic mo, ti papets na. Anya laki din na nakapublic a papit sinaya. Kat isumat. Iso ti kanayo na ngaming ibaga kanyak. Nakalak kano tapno ada privacy na. Tidang nga. Ay, gusto na din ko. Bayam latan. Tinapatag, kit na ibagamon day takin kwa na. Agbain mo't siguro, na rin ko. Adan tulat aldaw na day babae. Adan tulat ta. Nay, anya ka din ti mapaspasamakan ka anak ko. Itay ka pa nga agsasaong agmaymaysa. Day alay ka nanang. Adan to aldaw na kunaktumat. Apay, nagapa kayo ka day. Wana nang, ibagbagak laang asan anasaya at yar aramidin na. Nga amin kat i-post na iti Facebook. Ngam sa bali mo ti bagbaganan. Anya. Apay, anya ay ati imbaganakan ka. Ay basta, makapasayar iti panunot kan Rick na ti panagsasao na day babae. Kas iti nakunak, adan tulat aldaw na kunak manan. Ala, bayam takasaritak day alay ka. Nanguruna ti amana. Wan man nanang, nukasapulan atong paanyo latan. Marwam ti oki sa ba. Talaga nga awan nagdumaan da nga agama. Sa bagay. Kas jay nga men ti aramid ni amana. Iswasaan na nakaskas daaw. Akas jay mat nilay ka nga anak na. Ay, anya lakit din. Among bursyo. Ay, saan pa? Ay, Dominga. Talaga nga awan nagdumaan yaw nga agama. Ha? Kanya ka din na siya kay bagbagam. Nagalas at talaga ti ugali day jay nga anak mo. Aguray ka man, Dominga. Mabait lang. Asino ti bagbagam? Asido pa'y kuma, no saan aday jay alay ka. Anya? Imbes a pagsayaatan na ti imbaga ni Magda nga anak ko, ngam pinagsasawan na kidin ti anak ko. Sigaw ni ti anak ko. Saan na pinagsasawan ti anak mo? Imbaga na lang ti podno. Anya ko matipod no, itinaibaga na alaman. Ti anak mo nga main. Amin na post ti anak ko iti Facebook. Pakibibiyangan na. Bagaan na pa nilay ka na piyakan na ti anak mo. Tanakalak ti profile na. Anya? Ngam tinsong bat ti anak ko. Nakalak nga agpaiso ti profile na. Ngam nakapublic mo ti papis na. Mawatam, Dominga. Ay, Jack lakit di kaya tinangag ko ah. Ay, talaga saan mo magustuhan tinanggag mo. Ngam isaw, tipod raw. Iswa pagbagaam ti anak mo, Dominga. Amo Magda, no adala ko mangiwat ti daga. Mas kayat ko pa'y kitday alum nag itinagtakdrak. Gapo iti babain ko kadag iti tattao. Nanang, awanan ka iti bain. No saan agapo kinila kay Bursyaw. Jak pa'y naamuan akasta ti aramid mo. Nanang, saan mo't apod no dayta? Olbad! Di naksungbat-sungbata na kasta.
Ang mga noan niya pati maramid ko kan ka. Nanang, ikarik nga agbalbaliw akon. Ay rumbang laang. Kung didilaw ka, kinilay ka. Ibagam nga awan babay na. Kaputa amin na post na iti Facebook at nakapublic. Ngam si kamot gayam ti mas nakababain. Nanang, kung dilak profile ka, nakunam kanyak anaaramid mo dayta. Gaputa kayat mo nga da privacy iti biyag mo. Ngam dayta. Kat nakapublic mo't gayam. Salbagkit day. San kumot ngayon gagara, nanang? Sardengan nak magda. Ang mga nuan niya pati maaramid kukan ka. Oh, anya, Auntie Dominga. Da kayo ti mababai itaga po itinaamuan yung aramid ti anak yu. Ha? Haday ta, maamiris yu ita na saan anasayati na dilaw unay iti pada a tao. Anya? Dilaw kayo dilaw. All di mo pa nag-post iti contents iti Facebook, kat ikanyo iti dakas akay papanan. Anya ngay ita. Laika. Pudno ang nakapublic amin na post ko. Ngam amok ti balur ko kas babae. Ay, Saan akas iti anak yu akong dilak iti profile na. Ngam nakapublic mo ti silipit na. Anya lakit din. anya? Adayo amas nakababain ti aramid ti anak yu. Ngam ti ibagbagayo nga aramid ko. Sapay ko ma, tanalawag kada kayo ti kayat ko nga sawen, Auntie Dominga. Bakay, apay anya ta da ijenda nanang intum malam. Apay amasapol, mapantado ah. Lakay, masakit ngamin ni nanang. Kaya't nang ibaga kada kami amin nga anak na, ti last will and testament na. Apaw! Hay! Nagganas, Joe! Day tati, tagtagi uray ka, humartang. Una yung tawid, Joe. Anya? Ay na, sapay lang kung mataitid nan kadatatin ng mga iktarya na gana. Kanasay? Ay, sapay lako mahalakay. Mala, inangarod gumatang iti 5 kilo karnit baboy inton madamdama. Lotwag iti balay na nanang inton malay. Pangayayaw. Ikaw? Nakaskas daw man itang imbagang bayak. Nakangag ka lang iti last will and testament kas kadataw-tawid. Gumatang ka mo iti si daonan. Ay gag, pakitang gila sa kama. Anya ti amutang ay, no data ti pangtidan ni nanang tin ng mga iktarya na gana. Una yung nagganas, Joe. Anya? Hayahay buhay marta, nagganas, Joe. Ay na, nakapsot ako, nanakaw. Amin tayo, kat may salaan ti pagturungan na. Ay, wala nanang, puno na ita. Iso nga ita, tamakasao akpay. Ibaga ko, ti kayat ko nga ibaga. Ay may papaan iti indam nga iktarya daga. Ay, wala nang, bagayaw. Ay tangay kat, amin kayo. Kat adramat na asawa yo. Ti kayat ko pang tudan iti daga. Ti umuna alalaking agbalin nga po ko. Anya. Dayta, titandaan niyo. Ti umuna makaitad kanyak. Iti lalaki nga apo ko. Isaw ti mang tawid iti dagak. Ay, nagganas, Joe. Kasano daytan ngay pa kay? Babae, may tinauna nga anak ta, Joe. Kat, anya ngay nga rod. Andan tulata Kada kayo, alima nga anak ko babae. Awan matalag ko kada kayo, Marta. Iso na panunod ko, ipatawid ko laangan iti agbalin nga apo ko. Ti umuna alalaki. Aywan nanang. Ay naapo, mangmangan tayo pa ilaang, ngam dumangaras ka nga agawid bayak. Darasam ti mangan ata agawit tam. Apay aya, itaman pa kasta ka.
Kunamlan na sang butom iji balay. Kat adda tayo lang harog dito yun amang mangan. Pinakan ko mo tagiti baboy sakbay tayong ay may ditoy. Darasam tad na mapantaramiday, no? Agdigos ka na ako sa paman na makaawit tayo. Tano na banglaw, oh. Anya? Tay sapsapat naman ako, ah. Makarik na manangkay. Bayak. Apay, saan mo ka di makikita ti aglawlaw mo? Adda dagiti kakabsat ko. Di ka di mabain? Anya ko matipagbay na. Nung makaramit tayo ti lalaki, malamang sa malamang. Iso ti makaalay itin na may taryada ka ni nanang, oh. Anya? Ay, jak amugan ka bayak. Nung makaawid kan, agawid ka, asikalaang. Salbag. Alaki itin ta sambutin tao. Habang makasopay ni nanang, oh. Ay, kasjay. Tinagsasaritaan da Marta nga agkakabsat, kanti inada paray. Ay, paray. No asino ti umuna nga ganak iti lalaki kada kwada ali mga kakabsat, kada bakay. Iso ti pangtidan na iti innam nga iktaryada ka. Apaw, mayat ano kasta paray. Nagganas jaw. Ay, naggana sa talaga, paray. Sayang lang harot na babae mga mintina o nang anak may kanibagakaw. Oh, anya pa lang tararamidom ngay paray. Pasarunwa mo na. Ay. Abay, itulok mo, ang maunaanda ka, dagiti abirat mo. Ay, sana paray, oh. No way. Lalaki dito law. Natartaraki daki dingam siya kaon. Anya? Tinabi nga ro, ngay aywa ni bagakaw. Tapno maminit ko naman. Barang lalaki mo, tinti marami may. Inam nga iktarya ti tawidan na no bilang lang ko naman. Ay na, naggaras siyo. Ay, oo na yan, tamamin 8 paray. Ay gawin na. Pudno ti bagbagak paray. Pasaray maminsampay kay di ah. Agpunggak pa'y parbangaw. Nagganas. Oh, day tagi din. Ay, pudno ti bagbagak paray. Agpatpatnag ah. Anyay ka dagati tawid na no bilang lang ako na. Ay, hayahay buhay ah. Nagganas yung pumalakapak kami ah. Anyat ko ng bakay. Masikog ka. Wanla kay. 2 bulan ng tisikog ko. Apaw! Ay! Nagganas ay! Nakaragraksa ka kay tinay tangay baka Marta! Ay no! Ay! Ganas! Lalaki ko man! Inumiktarya ko naman! Anya? Unay katay taragsak mon. Taurin mo na ipukpok ka. Masigurado ba kay lalaki na ita? Nangisit titanggap mo kay. Kan medyo pimangit kay ta. Iso sigurado lalaki na ita. Iso laki di timang tao itin na may taryada ka. Ay, jak amukan ka bayak. Day taladaga ti aday ti panunot mo. Ay na, among bakay, no ti agbaling anak tati makatawi di ti daga ni nanang. Hayahay buhay tayo ah! Amok day ta. Ngamti kanyak lang. Saan apwersado ti panaganak iti lalaki? Saan na pirsadaw? Ngamno kabaalam. Apay kiting ay. Inga kagpilasan tayo sa ospital. Inga man nagpa-ultrasound. Tapno sigurado. Anya? Ultrasound adagos kat 2 pa ilang ti sikogo? Unay kan? Ayawang gaya man niya. Ala, saan nga ruray? Urayin tapay aman na yun ang tipulan na. Nurabak lang. Gumata manitisoy kan suka. Apay ngay bayak. Kasla maditi alda mo itaan. Ay, yaman ka ti ado sa lubsob. Igmulatan tisoy kan suka agad katangay. Madya talaga ti aldaw kaw. Iso asan nakakasarsarita. Noon niya timbagak iroar mo. Nawan. Anya? Ay, una yan. Hala, mabitlaan nga rod ah. Adto yung tikat gatangam. Ala, yung kailutuanin ti asawam. Imbis na naragsak kayo itay alimabas ana pa nagpa-ultrasound. Ngam ita nakaawid kayon? Kastamot ng tilangam. Yang nga rin magustuhan ti resulta ti ultrasound. Apay ayan nagkulit ka bakla ka. Anya? Nam malaki, di na lalaki ti may kadwa nga anak, may ni Marta. Ngam sa mga ayan ta babae man ang Diyo.
Ay! Awa na nga rod. Saan ada kayo ti makaala iti daga nga ipatawid ni katugangam na bilang laeng? Sapay masikugmat ita ti asawa ni Rodel nga abirat mo, ah? Anya? Asino tinakamuam mo iti dayta masikugmay? Ay amok, ah? Tay may gimatang iti pregnancy test, hindi namin sangal daw. Kam, nakita ti post na iti Facebook ang masikog ka no, ah? Ay, isa na mabalay, no? Masigurado ka babae mo lang tayo na nadayay, oh. Makay, apay puno ka di tinadamag ka. Ay, anya man na yan, tinadamag mo, bayak. Apay puno masikog ni Luisa ita. Katuan, apay aya. Anya man ang ti parikot mo, iti panagsikog ti kabsat ko. Ay, awanin, Marta. Maunaan ta, no kastoy laan. Anya ka di pa nanday nga ibagbagang. No lalaki ti ipas ngayon ni Luisa, awanan. Talaga nga, isuudan ti mang tawid, itindam nga hektaryada ganinana. No kasta ti mapasamak. Ay kat anya nga rod. Saan mo't apinwersaan dayta? Ibagbaga ngamin idi at pasikig kun sikati rumabaw. Ngam sa munto mga minti agadaw. Nya nga ita, babae man ti sigog mo. Anya? No, di mga kakumakanyak, sigurado lalaki kumaday ita. Ala, no ipas ngayon mo day ita, itira ta manay. Itira ta man tinay dumduma posisyon. Barang makaramit ta mo tiniti lalaki. Iso timang ti swerte ka na tayaw. Ay sumardang ka man. Tama nga no, malipata kasi ka ti asawak. Anya ba ti maaramid kuon ka? Talaw! Ha? Nakadkadlaw a problemado ka ita, paray. Uray anya nga ang gulo iti rupak paray. Talaga madlaw a problemado ah. Hunay. Apay aya, anya man ti pagparpari ko tam. Kasano mga mimparay? No kaano ang masikog ni bagakaw? Makikigid mo ti salba kakabsana yaw. Masikog ka no mo ti ni Luisa. Unay mo ti dyan. Anya? Apay, anyat parikot mo iti panagsikog ni Luisa. Nalpas nga mina nga yung pa-ultrasound ko ni bagakaw. Ngam, ay, makapasin na ay. Tababay mo mananti may kadwa nga na may paray. Ay, oo, nayay. Pagparpari ko tamutain ultimo pa nagsikog ti ipagmaw, paray. Ay kawin ah. Tano bilang lalaki ti ipas ngay na awanan ah. Isudan ti makaalay ti dagang ay patawid ni nanang. Unay. Imbis nga na mabalin na nga iwaras latan kadagitan nana. Nagaduma nga muna di dyan nga bagay jo. Nagaduka kondisyon na mo tayo. Batay lang arunan parigatan na pala lagi ti pangipatawidan na mo jo. Anya ngay nga rod, pare. Aganos ka ah. Tana ikamang kalaeng katakwada. Ay wala niya. Ay ngam. Una hindi kastaw. Dahil dyan mga ngamin na Marta. Imba ngamin na rumabaw barang lalaki ti may kadwa nagsarot to mga minjo. Basta inyilat nan kaslapos tilat ta mga kasilan jo. Unay mo na dyan. Anya? Lumabalin ko mga iparpartak tapno aganak ko man. Tapno pasarunwa man na nadagos. Inaramig kong baray oh. Talupay lang nga bulan ti may kadwa nga anak mo. Yung masikog ka manen, mare. Uwan ko, mare. Anya nga ron. Ay, talaga asaan nakaasardingan nila kay mo. Aging gaasaan kayo nga aganak iti lalaki. Ha? Gapulaeng itayat na, ada kayo ti kaunaan ang makaanak iti lalaki. Tapno da kayo ti pangtidan ni Auntie Benita itinom nga ektarya daga. Paspasan na meten. Nga oray saan ka pa'y unay anak katanggad? Ay, pudno dayta kumari. Kinapudno na. Duwala ang alawas tinapalabas. Manipod impas ngay ko ti may kadwa nga anak may. Ay na, adatan akuldit ti loko. Anya? Ay, unay na bayak. Talaga maibagay kan kuha na tinagan na bayak. Saan na makataltal na? Isu dayto ya. Masikogak manan. Ibagam kan kuha na. No igaid na tagtrabaho, makagatang tulat tayo tinalawlawa pa'y adaga, ngam ti ipatawid ko maninanang iyo. Dayta nga rod kumari. Sana mangnamnama lang iti last will and testament ni Auntie Benita. Sadot at talaga dahil nga asawa.
Ay na, apaw, bayak. Pangaasim ko mamut maasyan ka kanibakit mo. Nay, apay akas tamot, hindi ibagbaga man siyang. Saan ko masaksaktan ni bakit ka? Tamno ka sa ti ibaga. Wen, saan mo asaksaktan? Ngam pagtanggadem ko mamut Anya? Saan kasta? Atira kamot atira. Kapulang daytay ti ayat mo makaputot iti lalaki, tapno da kayo ti makaala iti daga nga ipatawid ni Aunt Benita. Ha? Kasla ayos kang ka nga agan anak ni bakit mo iti tinawin. Basta maalam lang ti eneng ektarya adaga. Unay kan na may ameten kani bakit mo. Labig ka maan siyang, oh. Labid nga ibagbagamet. Pudno ti ibagbagak. Saan nga ayop ni bakit mo tapno tira-tira ladta. Maawatam. Ay, nyamot din na ya. Awanan. Awanan nyo. Awanan. Unay kan bayak. Di ka lata maragsakan. Anasalon at ti maikaupat nga anak ta. Ay, kuna laki din no, milagro alalaki tipas ngay mo, Jo. Ng babae lata mo, Jo. Unay. Anya? Ay, kakaiso na lang aro din na babae ti anak ni Luisa. Iswa kas ta unay, ragsak ko din naganak. Ngamita ta si kamot ting babae lata mo, Jo. Huh! Kasano nga, mapangkada tayo tin ng mga ektaryada ka no kastulan. Unay. Makamo ka man laangan. Ingka laangan mang sapol iti sabali a babae. Tay makaanak adagos iti lalaki tapno awan makunkunam. Ha? Di ka pa'y maragsakan ta na kay pasngayak iti cute kan healthy a baby. Ha? Si kamat, ti bukod mo laang nga interes ti pampanunotam. Salbag ka kiday. Apo, kasla kaunag ti abot ti kwa ti pampanunutem paray. Ha? Ay? Pampanunutan nga ron no, nyat nas ka nga ramidan. Tapno makaanak ni bakit ko iti lalaki, paray. Ay, una yun paray. Dahita parikot mo dahita. Adan tulat tangamin panawin namit Saan nga napura ako nada? Si kakit dimot pare. At damot din, talo a bulan. Manipod impas nga ni bakit ko ti may kaupat nga anak may. Iso akong balim manay. What? Siguro ti may kalim mga anak may lalaki mo tayo. Angam, kasano ngay pare, no ni Luisa ti makaya nakiti lalaki. Ay kat, awan mo na pare. Ha? Apay, masikog marinda dyan, Luisa, yan, paray. Ipag mo, ngam saan mo nga mau, katwain, masikaw, iti may kadwa nga anak da. Anya? Ay, dawanan ba na babae, makikigid mo ti loko dyan. Ay, awam manin na nga raw. Adda pumalpa manin ti plano no kastoylain. Masumsuma dyan. Adda mo makisabsabay. Ay, unay ay. Di ba, alay? Lalay nga, mantero mo ba? Kun ipasikig ko man ti kastaunay ni bakakaw. Parang iti mauda pa nagsigog ni Marta ka lalaki mo tayo, no? Wanay, lumakay na taon dyan. Kaya mo lang ako makapoto ti lalaki. Kaya po aya, pangaasim kumare. Ipas ngay mo pa'y dayta maikalima nga anak yu kinibayak. Tahusto ko man. Ay, ungarod ko mari. Siyak mo tiyad ada marigregatan ita. No agkuldit ta di abayak, ikusay mo nga min Saan mo basta-basta ikayang latan? Pag-aayat mo samot nga min, may sakamat. Si kakit di mo't mari. O kita man day talanga, mare. Ay no, di akong mai-describe day ta itsura, honestly. Anya ngay nga rod mari. Sana bale, tamao di daytoy na pa nagsikog ko. Diyak laki di patyan, kumare. Sigurado nga inton makaipas ngay ka ket babaeng tulad tati anak mo, ket saan kan tupe anak katangtanggad, ay na masikog kan tumanan. Anya? Ibagam kinilakay mo. No agtrabaho, makagatang tulad tay tinalulawa pa yadaga. Sana kasta mang namnama iti last will and testament nga oray marigrigatan ka asikog-asikog. Salbang kidya.
Naganakan ni Luisa bakay. Wan lakay, lalaki ti anak na. Hanya. Ayun na yan. Ay, awanin na nga raw. Awanan. Kukuhanan din na may hektarya na ka. Awanin, Joe. Kukuhanan na hektarya ni Narang nga na ka. Awanan. Awanin, Joe. Unay mo. Kat, anya ngay nga ron? Alangan kit di mo at ama pa mo ibaga nga isubli na pailaang ti anak na? Ay, day taki din, baya. Sayang ba kay tunay ay? Tagtagi uray ko laki din ti panagpas ngay mo. Tamasigurado ka laki mo tayong. Imo na mo ti salba ka Luisa jo. Unay mo naglang na mo tayong. Agtrabaho kakit di nga agtrabaho lakay. Agyan to ratamot ah. Noon niya nga minti. Ibagbaga nga may nasikati rumabaw. Tamno lalaki adakos nga. Unay mo dat nagsalot ka umito. So nga basol mo rin ito Marta. Basol mo Anya? Siyak pa ya talaga ti akin basol? Kas itinakunak, manggad ka, tapno makagatang kanto, itinalawlawa pa'y adaga. Sana kasta, di ka lumasyan kanyak, asikog, salbag ka. Nay, nakarubwat ka man ang nena bakit? Abay, adaman ng duty yaw, ita ijay night market, kadagiti kakadwam nga agmasmasahi ijay. Wan Andro, sana bali, napakan kumatan dagiti anak ta, paturugam tulatan ida. Sige nga rod bakit? Ala, ingka nga rodain. Agan-anad ka iti ipapankin panagawid mo, inton parbangon. Wan lakay, agyaman nga. Dinakton orayan, maturog kan tulatan. Rabiin to una yun, no orayan nakpailaang. Sana balit adamot kanyak ti tulbak. Ala, wanin bakit? Ingka, antam na saan ka amala daw? Sapay traffic nga oray rabiin. Sige nga rod lakay, ina ko na. Umay mon, isarati rin daw. Masahe! Masahe kayo dita! 150 laang, iti 20 minutos. Dito'y kayo nakakabsat. Talaga ang naglaing ka nga gayab manang nena. Kuma, si Kati Kanayon nga ag-secretary tunggal siyak ti ag-duty dito eh. Masapul nga agayabak, tapno ada masahe nyo. Tapno ada guna tayo nga mapipuyatan dito'y. Unmot kit di amanang, alagarod, agayab ka pa'y, tapno ad-ado pa'y iti masayin mi. Ay mi! Masahe! Masahe yun dita! Masahe ma'am, sir! Agpamasahe kayo no nabannog kayo na magbagnang at paspasyar. Ag-relax kayo pa, mga madam! Nakado tayo mo na nita kakadwa. Kuma, kanayo na kasoy. San ka di kakadwa? Nalaing aming agayab iti customer ni nena, iso nga ado iti nagpamasahe kada tayo. Alang Ruden, hinta na mi. Mabitlaan. Ipalugan ko pa iti taxi dagiti daddo makakadwa tayo. Kalpasan nga, agigidan tayo ito nga agawid. Sana bali, malabasak mo't lang dagiti paggigyanan nyo. Ay, nakamilatan. Mapan kami pa'y mangan ka ni Amy. Sakbay nga gawid kami. Anya laki din. Sige nga rod. Inkamin. Makaamo kayo nga rodan ang panidji panganan. Sige, mapan kiulatan ka damanong JC. Umay kan manang Amy. Mapanta pa'y mangan. Sakbay nga itulod ka iya balayo. Manganta pa iti paborito ta aguto. Okay Manuel, sige manang nena kang kakadwa. Into maminsan tumanan na pa nag-duty tayo. Nay, kunak mano na puyatan ka anak ko. Apay nga da ka mo ton dito kusina nga agkap-kape. Wana nang, inton madamdaman ton ti panaturog ko. Agluto ak pa iti pangarmusaran tayo. Nang runa ti asawa kang dagiti anak ko. Masapad na pa yung mapanag-eskwela. Kung nagtrabaho mo't ni Andrew nga asawak. Mala, ingkakit maturugan. Siya kon ti agluto. Ituloy kon ti aramidam. Ingka aginanaan ta mga no agsakit ka no kanayo nakasta. Ay, sige man nga rod nanang. Ayan niya lakit din aya. Nasapak mo't kumaanakawid iti balay no sa anak nakakita iti alalya. Anya, talagan sa makaturturog ka anak ko. Kasano ko anak ko ng mga al-alya tinakitam. Sigurado ak nanang, al-alya dayjay. Al-alya iti parbangon.
Ay na, aglalauken ti ibagbagam anak ko. Alaki din, ingka maturugan. Siya kon ti mangituloy ti aramidam. Nyalakit din nanang, amok pay lang ti sasawak. Ngam sige man nga ron, da kayo pay lang ti mangituloy ti aramidak. Sana bale, malutluton ti sidaan ngayon saan ko nanang. Iturog ko labiit. Kalpasan na, aglabak ang agdalusak ton di ti balay. Wan anak ko, ngamin ka pa'y maturog, tapno makain na nakamot. Siya kon ti makaam mo ditoy, parugwatak ton dagiti apo. Bakit? Ada ka di duty mi dyan night market inton rabe. Awan lakay, ni Mercy ti akin toka. Apay ka di, ada ipaaramid mo lakay? Awan mo't di bakit? Di na magkulaan. Amangan nga minnog duty ka manayin. Idinto tag sa saruno asikat inapnapan. Di ka di madanagan lakay. Mariknak matkat no jakon ka bailan. Kayat ko lang amin ti makatulong kan ka. Iso ang makijut-juti ak kadagiti kakaduak nga agmasmasahe. Maawatan ka bakit? Ngam jak magkayat nga abusom ti salunat mo. Nang runakit puyat ti kalaban mo iti dayta trabaho. Wan lakay, laglagi pagtagitang ibagbagam kanyak. Kat di ka madanagan. Jak abuswan ti bagik no mariknak adjakon ka bailan. Rumbang laang bakit? Kaasi mo dagiti anak ta no bilang agsakit ka. Wan ka di lakay, di nak pa kadanagan, kabailak na itoy. Massage kayo dyan, massage! Ma'am sir, agpamasahe kayon! Pang-relax ka dagiti saksa kayo, anabanbanog, anagpaspasyar. Ni, nagadong ti pila ni na. Talaga naglaing ka nga gayam. Agyaman ak Manuel, Manong Manuel gayam. Uray saan mo nga awagan iti manong, nena? Saan na bali? Saan tayo matla nga ginadayo iti edad? Ha? Kasta ka di ay mi? Sige nga Rod, dito'y kayo pa ya. Ituloy yung ti agmasahe, tagayabak pa iti customer. Oray, aginana ka pa eh. Nagatidog pa lang ti pila. Sana balay, nakasalang kami amin. Sa bagay magkiti Sige nga Rod, agtugawak pa lang dito'y antilamisaan tayo. Si putak dagiti malpas tapno masukatan adagos. At idog pa yung agpaiso ti pila. Ay mi, apay ka diyan na kami suot ka. Makitang dayta, si Kaimi kon kunam latta kanyak, Manuel. Nyalagi din, apay ka di manin. Ada ka di manin basol ko ka. Agsarita tanto laangan inton madamdama. Agsaga na kakanyak, Manuel. Makamu ka man langin. Basta siya, agmasayak lata. Kaputan, narway ti customer ita. Apay ka di. Aging inarasahas kayo ditado Alakit din. Agmasahe kayo, gaputan nagadudag iti mangayat nga agpamasahe. Nena, adalain baga ka ni Manuel. Saan ka di, Manuel? Huwag agpaiso nina. Uradyak nawatan din, narasahas na. Huwag latan. Nyalakit din. Madamdaman tong gabi nanti pa nagistoryayo. Agmasahe kayo pay. Nadamag mo ka rin nina bakit? Ti anya lakay. Nagapakano da ay may kanti asawa na idikalman. Apay ka no. Agim-imon sa kano, iso nga inapan na ni bakit na. Nakita na siguro ti pananganday di na minsan aparbango ni so akas jay. Anya da ita, kasano apan nanganda iti parbangon may bagbagam, bakit? Ay, ikwala kay. Jay nga panangan minuwalpas kami jay night market. Mga anwan no saan agkape kas jay. Day jay gayam tikat ko asawan. Kaslad da kayat asawon na kitang ibagbagam bakit? Ha? Awamot lakay. Nyalakit di. Kita bakit? Jakat may ramraman ka kadagiti madi nga mararami dita night market no daman. Agresign ka lang no kasta ti mapasamak. Awan ti madi amar aramid ijay. Wan lakay. Di ka agdanag. Sa anak to amairaman kadagiti madi mapaspasamak ijay no addaman. Ay, anyalakit ti ngamin ti mapaspasamak ita. Basta bakit? An nadam asaan ka may ramraman kadagiti madi mapaspasamak ijay night market. Pangasim ko bakit?
Agsarita taman, Manuel. Napatag ti kayat ko apagsaritaan ta. Anya laki din ami. Nakaungt lang aro din ta samam. Kasarita nakpay lang. Ay. Diyak kahit ti maramraman iti apa yung agasawa. Ayuh. Nga masapol nga agsarita ta. Ada napatag nga ibagakken ka. Anya nga minday ta. Tinasayat. Mapantay ti kasidgan na restaurant. Ijay ti pagsaritaan ta. Tadi takit nakatakderlatan dito igid ti kalsada. Sige garud Untan, masapol ang makapagsarita ta itan. Masapol ang malawlawagan ti amin. Apay mo ta kasta ti kunam, Aimee. Close friend ta lang mo ta. Saan ka di? Anya? Kunak man no ada mutual understanding ta. Anya? Ay, saan mo ta? Close friend ta lang, Aimee. Dahil lang, sapay lang ko ma. Tadi mo ikan iti sa bali kay papanan. Ti panangawawis ko king kaamangan iti parbangon. Iti paborito ta alugawan. Anya? Kas talagayam? Sapay natnagan tiriknakon ka, Manuel. Ay, pasensya ka na, Aimee. Diyak impagaro pa kas tagayam. Pasensya ka na talaga. Lipato mo na ita arik nam kanyak. Panunutim lang ang nagiti pamilya tang agpadpada. Laglagi pa. Magpada tang addaanan iti asawa. Nyamot ng tikas to eh. Nagrigad na tiyo ang sitwasyon, Manuel. No apay mo't namin. Nga intulukuan at nagtiriknakon ka. Kunak namin saan tala nga close friend. Anya lakit din. Manang nena, mabaling ka di nga agsarita ta? Katwan Aimee, ngam, apay akas lamakasang sangit ka. Manang nena, nagsakit. Ouch! Kunak no kayapnak ni Manuel. Ngam saan mo't gayam? Ha? Anyat kahit mo asawan iti dayta, Aimee. Impagarup ko no adamot rik na ni Manuel kanyak. Kat, natnagmuton tirik na kun ko na. Gapo iti pinangan mi, aka na ayon iti lugaw. Kalpasan ti panagmasahi mi iti night market. Kinapudno na. Nadlaw kunday ta iti kalabas. Ngam impagarap ko ano close friend lang ti kahit asawan ti kinadagkat yo iti tunggal maysa. Nakababain manang. Siyak lagayam tinatnagapo kadagito nga actions ni Manuel. Anya nga iti ramidak manang. Kaguran akong ti asawa, kapoy di ito yan napasama. Kasaritam anaimbag ti asawam. Ibagam ti pudno kan kwa na. Anyan ti kastoy. Sigurado, saanan nga manugot ti asawa ka mapanak pa'y makimasahi night market. Kat, anya ngay nga rod. Irespetom ti desisyon nila kay mo no bilang laang. Basol bumot lang amin. Sa bali ti panagawat mo, iti kas di mapaspasamak. Un garud manang. Anya lakit din ti kastoy. Bakit? Nanggagwamin nga yung bagbaga day nga aimiging ka. Uy, nakigtutak nga rod lakay. Diyak la impagarop, akas di gayam tirik nana. No saan na maornos da ito'y bakit? Agikat kamutin. Kas may isa kadag iti sekretary da ijay night market. Panagkunakot maornos da pa'y dayjay lakay. Nagsarita mo tan ni Aimee kan Manuel. Iswa na lawagandan nga agpadpada. Diyak kahit ti-agresan ijay night market. Sayang mo't ati sweldo. Makamu ka nga rod bakit? Basta diyak kahit may ramraman kay iti banag asan arumba nga pakiramramanan. Massage kayo dyan, sir, ma'am. Agpamasahe kayon. Kaputaan mo, may anabanog kayo nga magmag na dito night market. Nagatulad dati agpilpilan, nena. Wan gayam. Uray nakto inton madamdama Idagasnak ije balay mi. Sikat ti kayat nila kay ko akakuyog ko. Katuan Aimee, awan parikot iti dayta. Sige, agmasahe ka manan, kaputa adupay at talaga tinakapila. Next, nalpasa ko nito yung banda. Sige Manuel, aglis-lista laang ni sir. Umayton agtugaw di na pwestom. Ay no, nagmayat, nakayayat. Kaputadulat ta dagiti agpampamasahe ka na kami. Nangaruna ka dagiti turista. Uwan nga rod, talaga amay ti quality ti masahe o gapu iti dayta.
Mangantayin lakay. Ayaba mong dagiti anak ta. Nayabak idan bakay. Ori ni nanang, inayabakon. Nakita kang aming nakaluto kan. Nakaidasar ka pa yan. Kasta ka de. Sige nga rod, agtugaw kan dito abay ko lakay. Ay katwa na bakit? Saan ka ding agjote inton rabi night market bakit? Saan lakay? Iso ang masikaso kamot ita. Imado kami ngaminan a sekretary ijay. Iso nga ado kami mo tanang agsisinublat ang mapan agjuti. Nasayaat man no kasta bakay. Matimot lang no kanayon kang agpuyat. Agrobrobwat kamot gaya man, anak ko. Ada gayam night market duty o ita. Wana nang, sana bale, mamidwalaangan iti makalawas ti duty. Ado kami ngaminan ngagpapay ka sekretary. Ay kat may mayata na ano kasta. Tapno saan ka akanayon amapuyat. Wana nang, sige nga ron, inakon. Da kayo pala timangkita kadagiti anak ko ha. Nakaturong ngaminan ni Andrew. Wan, anak ko. Sana balay. Saanan ang maaw-awir dagiti anak yaw. Gaputa na dakkel ka na nakamdan. Anya lakit din. Mala, ingkalat ta nag-night market. Awan mo't nga ta anti makita mong al-alya ita. Awanan ti al-alya nanang. Naglemang dan. Sige nga rod. Inakon ta mga numaladawa. Sige nga rod, anak ko. Agan anad ka, itidalan mo.